А? Вячеслав Геннадьевич Садчиков. Операция антитеррор. Документы. Причина проверка. Антитеррор операция. Видите, выставили пост. Я же предъявил водителю, все сказал. Паспорт на Что трясетесь? Не успокойтесь, что, не переживайте. Паспорт есть? Паспорт на РВП. А? На РВП паспорт. РВП? Да. Надо было копию отдать, зачем? Патент, фотографии есть? Как посмотреть на меня? Похож. Держите. Должно иметь при себе, понимаете? Паспорт должен иметь при себе. Паспорт — это документ, удостоверяющий вашу личность. А РВП подается в копии документов. Знаете об этом или нет? Или первый раз слышите? Нет, я только слышал, что без причины основания, без ориентировки он не имеет права проверить документы. Операция антитеррор идет. Я не просто так вот стою, останавливаю автомобили. Ассалому алейкум ба ҳама мардами муҳоҷир, ба ҳама мардами тоҷик, ҳама нафарҳое ки видеоро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментҳои хуб менависед ва бовар мекунед, ай мо билет мегирем. Ҳаматонда ҳурмат, раҳмат, ай ҳамат миннатдорум бошед ҳаматон. Ва чӣ хел ки аввали видеода дида будем, аэропорт Жуковский 1 километр пеш расидан буд, мақсад документ пресидан ҳама даи хел нестай, чӣ хел ки мебинед дар ин аэропорта проверка документ нестай. Ва чӣ гуфтаниём? Рости видео намепартом, комментариётона ёд мекунам, бо ҳаракат мекунам ки ягон хабар, ягон навигарӣ шумода бирасонам. Дар аэропорти Жуковский қарор дорем. Чӣ хел ки дар ӯ видео дида будем, мисол чанд қадар пассажир монда буд, ай шави 13-ум, рӯзи 14-ум ва то абеди 15-ум самолётҳо парвоз накарда буданд. ҳамашона дар рейсҳое ки баъди 15 мақсад ки иҷозат додан самолётҳо парвоз карда буданд, ҷо кардан, мебинед ки ҳеҷ кара мондагӣ нест. ин нафарҳое ки мебинед ҳамин рӯз дар худашда билет доранд ва одамое ки ай Урал компания билет дорем, бе ташвиш, спокойна метавонем ки ба ҳазор иншалло биёем парвоз кунем. Ва мисоли задеш ки 1 соат 2 соат дар ҳамаи компанияҳо баъзе ҳолатҳо мешавад некем парвоз кардестай. Ва чӣ гуфтанем, одамое ки ай Somon Air, Ютер ёки Урал билет дорен, ай Россия ба Тоҷикистон рафтан, духтур дар кор нестай. дар чанд видеом ҳам нагуфта будем, дар комментариҳоро менавистен. ва баъдан нарх навои билета мегӯм ки дастрошида қимат шидагия, агар ки барвақттар бигирем барои худтон хубтара ки арзонтар меғалтатон. Дастрошида ҳозир ҳамин рӯзда бигем 18-19 ёки пагада қиматтарай ва 10-15 рӯз арзон гирифтантон хубтарай. одамое ки мегӯянд ки барои граница чӣ хелай Турсия қимат шидагиай, Армениям 1-2 нафар да гирифтем, бигем ки рейсошон отменичид, ҳозирашда истодагием нагирифтестем. иншаллоҳ ки рейсҳои надёжниш шава хабардор мекунем ва билетам мегирем. ва рости 20-да якта бигем се пассажира дорум ай Внукова Душанбе. рости рейсшон отменид шидагиай, номерошон ҳастай, занг мезанам намебардоранд. агар ки телефонмон кунанд хубтара ки саргардон нашавад, дар ягон рейс дига оформичон кунем ёки худшона вазурат кунем. ва дигар рейсҳои Внукова парвоз кардестай бе ташвиш. мисол рейс ҳам бегаҳӣ буд, ҳам саҳариёша отменид кардагиана, бегаҳиёш парвоз кардестай. ва дар ӯ видеом мисол чӣ хел ки 13, 14, 15 Урал компания парвоз накарда буд, мо ҳам пассажир доштем ва дар ӯ видеом гуфтум ки мисол вазурат кардем, сабр мекардагиёша дар дигар рейсҳо роӣ кардем. ва рости ҳамушав касе пашка занг зад ки мисол ӯ ҳам пассажирое ки дошт ҷиқи диганаша ки мисол Абдулло вазурат кард гуфтаву шумо намекунед. мақсад ки ҳама одамое ки мо вазурат кардем, ай захираи худмон кардем, авиакомпания боша течение 1 моҳ да вазурат мекунад. бисёр одамое ҳастанд ки ай программа хардагиан, ана ва ёро ҳам 1 моҳ да вазурат мешавад. барои ҳамун мақсад авиакасоро нақапем, баъзеш коргар, баъзеш зӯруш намераса. мисол худаш қонун қоидаш қатӣ течение 1 моҳ да вазурат мешавад. одамое ки мо билет мегирем, мисол мегӯем ки вазурат шавад, дастрошни вазурат кардан метавонем. ва барои кӯдакон мегӯм ки Somon Air то 2 солая 600 рубл, ай 2 солая то 12 солая 50%, Урал бошад то 2 солая 1500, ай 2 солая то 12 солая 75%, Ютер боша ранги Урал. ва дигар саволҳо мешавад. ягон саволҳое ки намефаҳмем ёки
چیه که باشه بلیط در کار میشه آدمایی هستن که تو را اپلی میکنن میان میرم قیمتر میغلطه نمره رو در کامنتاری هست زنگ میزنن انشالله حرکت میکنیم که بلیطاتون را چه مای دیگر رو در ارزانتر بگیریم گپ زیاد نمیکنیم شاید بعضی گپای تیار کردگی ما یادم برام اومده باشه زنگ میزنیم بپرسه انشالله دستگیری شما پیشروی ما باشه همتون السلام علیکم برادر علیکم السلام خوبی تنجا کجا اشاش کجا پرواز داری اکا کلوب رفتم کلوب بلیط چند خریدی اکا بلیت 14 و 500 14 و 500 اکا جون رئیستون زدرش کشید زدش که کامو ساعت 8 را گفتن میآید انا جورای دیونه که اوزی بود 2 ساعت دیگه قیف کرده ساعت 10 ساعت 10 نیم 12 نیم ده پلیود بله بله اکا جون و ویدیو پشترم اون تماشا کردی ما هر روز ویدیو مثلا تماشا آدم ها می‌کنم مرد بودن دیده بودن در ویدیو پشترم حوزی چی همه شما روی کردین اوز اینها ماشین شول سوق سالمات میروا خدم اینمی خدم تاجیکستان را اکینس ما یکی از کورو بورا هم کورو ما میبینیم آنجا برادر رویش میکنم با خدا عجایب انسانه استرچ میکنم اصلا نگاه و بین کنن همینجا کم موجود را با خدا انسان خوبه ابرشت چکنه بلید ملیته این برادر بگیریم با خدا که خیلی که خیلی خوبی میکنه خوب گنده اگر نگذاشتی همینجا میقپیش همین کجنی پاورات میبینیش همین بله اکا جون در همین تریتوری برادر مردم موجر مردم توجیه چی میگه اکا جون مردم موجیر اینوی ما سلام پدر و مادرم اول سلام میگم من قریب 5 سال شب قشنگ وطن رفتم بعد دیمش که خیلی وطن یاد کردی اخی وطن که ساعت کنی نکنی موجود بگردی وطن خاکی وطن این برادر بخدا دستگیری کنیم بسیار انسان خوبه من بخدا پاتیسات کدگیم با ورچکا لای کدگی ورچکا کردی باشه اکا جون این همی آدم با ارزان میکنم اصد واریانت های شاید دیلیو خاک میگم اخی این همین برادر از او رحمت کلان اکا این همین طرف دا این همین از مورا استرچ کیسه همیجا ایلا اومه بارمش اولا اومه بارش خیلی خدمت میکنه اخی باشه اکا دیگه این همین خیلی برادر دستگیری کنه اکا همین لایک بوجه خان پاتیسات سنا کاگی باشه بکنه ورچکا خیلی لایک باشه اکا جون بوی اکرم کارتر پرسیم باشه سلام علیکم برادر خوبی تنجا اکا جون ای شیخ کجا پرواز داری اوه ان شاء الله کجا بلیط قیمت خریدی خیلی ولات همه 15 تا خریدیم خیلی خریدی خیلی با ما خدمم گفتم که اگه دستروش دوله قیمت تر شده اوه سروش نبر همین یه هفته پیش همین یک هفته پیش مقصد 10-15 روز پیش تر بگیرن ارزان تر میگیرن بعد چی اکا جان ویدیو پیشتر ما تماشا کرده بودی که پاساژیر ما همین هر روز همین بله بله گپ خیلی گپ چه برامون نیست همش در روی نو روی همش 100% کمپانی ای شما را ما بله زدر کشیده نگم پرواز میکنن پرواز میکنم و 100 بله اکا جان باور کنه همین شما را هزار رحمت برای پادلش که برای حرکت هزار رحمت باور کنه سال بلد بخره که ما هر روز ویدیوش یا ما پادمی چی میکنم بله میگم با خیلی تماشا میکنم با چی میکنم در آخر من کامنتر می نویسی اکا کامنتر می نویسی نمیوز را آوردم اتن خیلی دسورت امین بعد سم شان داره خمان نویسندگی بله اکا جانم همتون هر یک آدمی که مثال دستگیری میکنه همش میندارم من حتی اینجا وقتی نو سر کردنم در یادم هست که حتی چیک نداشتم در ادنکلاس متر اومدم آدما در روی میکردم که یک زمتکه داشتم سلام علیکم برادر بلوگری نویچوکم پس سکند دستگیری میشم مثال همون چند اوستا باشه همتون دوستان ما پیش میگن که پراورکه چه خلاره پراورکه اگون پراورکه نیست هست پویزه اگون پراورکه نیست هست پویزه بله اکا جان اما ساده خیلی شما در روی صفحه از شما بلیط هم میگیری اخی و بگم که دستی چپ نیست وقتی ویدیو رو مونتاژ میکنم دستی چپ میشه دستی روس اینه نگاه خفاتر هم بله اکا جان باشه همتون گپ نیست سلامت باشه